Wale waliofuatilia niliweka kwa mtandao wangu. Nikasema hiyo nitaiweka ikuwe testimony because kuna watu wanasemanga don't give on cameras. Lakini don't give on cameras inakuanga ya Afrika kwa Afrika. Kwa sababu Red Cross ikikuja kupeana on cameras haiitwi giving, inaitwa aid. Kenya, and especially Kenya, na tia Kenya othe Agikuyu nio matonyetwo ni ngoma ya kuhura andu ao. Praise the name of the Lord. Tia Kenya Agikuyu nio matonyetwo ni ngoma ya kuhura andu ao. Ono gika wega marakwandikira hau na ndugitige kamera muci. Na ringiona wega uria wathie gwika mundu ucio umuoneire aka kamera ini. Ni wagenjitira murwaru Facebook. Njuke nguteithirie murwaru waku ni. Ucoke unjire ngicangithia kana ngimwethera mbia kuri arata. Ndige kamera muci. Na nginya mundu ucio mwanjitira ri ona nie ndamuonera. Mathina maya matire na Kenya mena Agikuyu. Agikuyu matonyetwo ni daimono ya wiru. Ya matirenda kuona mwana wao kana kindu kiao gigitwika kindu gia bata. Mana nikyo urona Ngai nake aratugutha igutha anake itothe makorera mitaro tondu Agikuyu marenda kuona mwanake tani ndi mutaro. Bwana Yesu atukuzwe. Athungu mangioka Afrika kuheana mainagirwo nginya nyimbo na makagirwo mathai imeterere airport. Cirugage uguo athungu meonere nigetha mathie makaheane na gutire mundu uragia Red Cross mahorie kamera ciao. No Bishop Ben oya kana atware cukuru gerwo horie kamera na kana kau ringi ndakona taru kahi kau kendiki rugano ru Agikuyu ni makariki uria makenda utire mundu na wira wao ri kana kau gagioka tware na ndungu hau gagioka gakuite nyanya na gitunguru. Ni mwene nyendete githomo muno na ndiendaga itheru na githomo ona kanitha-ini uyu. Kaba muhothi wanyu wothe uthirire cukuru ciana ciake atha cithome. Ni ngirora kana gaka ngiuria atiriri Wednesday thaa 5 kahi kaigano uri niki kareka fara gagioka ndu nie gokite kunyenderia nyanya twi mugithine wa rana injili gigeta ikori unaitwa nani? Akijana naitwa Ronald Ouma. Na ni nini unafanya kwa soko? Kwa nini husomi? Akijana niko hapa kwa soko nachukua nyanya kwa ule mama na kitunguu na usa ananipa 50. Nataka nikusanye ninunue vitabu nirudi shule. Praise the name of the Lord. Reke ide mwere. Agikorwo ni ngoro njega Ngai ni agutumagiria andu gae kirathimo. Gikoria atiriri munaishi na nani? Mama yangu alikufa, sisi anaishi na nyanya yangu ako na miaka 90 na nyumbani hakuna chakula. Ndamwira toria Ngai aturaga muoyo. Kahika ukuria koimete maguru ndungono akwire gucoka na nduthi twakarihire 300. I'm telling you the truth. Twarihire 300 shillings gacokio kuria gekumete maguru. Tondu cucu wao ni akinyetie miaka 90 na mamu wao ni akwire ge kanini. Riu ni mafuku gikoria atiriri, a very genuine child. Gikoria atiriri ni ukwenda gugurira mafuku ucoke cukuru. Gakinjira hata sahi nikipata na weka nyanya chini na rudi shule. Gikoria unataka vitabu ngapi? Nataka vitabu 12 ya 200 pages. Gikera kuja tugithi nako gwicira mundu ugithi Facebook yakwa ni ukuona tugithie dukaini ngiuria mafuku ri ni bia cigana ngiro mafuku macio mothe ri ni 1,400 ngiuria tiriri kana gaka kangiacokaniria 50 cigana thiku cigana gacoke thukuru na mwana ucio ni genuine ngimuria unataka kalamu niko na nyingi. A very genuine child. Nini nyingine unataka? Geometrical set. Hiyo peke yake na gacokera hiyo peke yake hiyo itatosha. Gikagurira geometrical set mafuku mothe na gikagurira bagi njeru. Gicoka tugithie duka yari hau gigekira shopping na gikahe mitu 8 ya kabagara. Gigetira gikori utaenda na gari
Gakiuga gari ndio pesa rahisi ni 100. Gikera hapana, lakini si unaweza enda na pikipiki. Ndio upelekwe mpaka wapi? Mpaka nyumbani. Tugaikiriria nduthi, tugikahe ngirige, na tugikanegera shopping, tugaikiriria nduthi, tugikarira mundu wa nduthi tugimwira to ni amenyire hao agatware nginya kwao. Let me tell you, waini ucio andu atatu mama mang'ang'anagira no kuoya kana kau agathomithia. Bwana Yesu atukuzwe. Riu kana kau tondu tutiwe kwao turethire na ndungu anene ya githomo tondu ni gatwahire ritwa ria cukuru. Riu twacoka rucio turathi gugetha na makinya tondu hari mundu we US urakoire gugathomithia nginya university. Mwana ucio ni Mugikuyu. Na riria mwana ucio video ndekerire uguo bloga ciothe cia Githumo Jaruo gukena gwikira Facebook ciao kwira andu tarorai mwana wa na guku Matayos ni ono ni andu na ni guthoma. Mwana ucio korwo ni wa Gikuyu-ini ingierirwo horie kamera. Mwana ucio korwo ni Mugikuyu ingierirwo no wa Gikuyu wezangu ndina show off. And that is a future tweheria thoko twamitwara muturire-ini. Let me tell you, andu a JCM to guku ona na kuuja, when you get an opportunity to change a life, change that life. Na gwiro ndumwe ithuĩ tugwĩtwo twĩtuaga heani, we are born givers. Na ndukanatige kuheana. Praise the name of the Lord. We are born givers. Go and give them. We igagire mbeu hari Ngai. Bwana Yesu atukuzwe. Na Wagikuyu aya maturorete ndimwire muguruki athekagirirwo tondu ti wanyu. Angire wanyu ndungitheka. Bwana Yesu atukuzwe. Gumero ciugo icio muguruki athekagirirwo tondu ti wanyu. Ene muguruki ucio kieha giko kimayuire ngoro. Mwana toyo wakwirirwo ni nyina uraigwa uru niki agitwarwo cukuru. Ciana ta iria thomithagia guku magana matatũ ri no ngari ciana ciakwa. Bwana Yesu atukuzwe. Iti ciana cia windows aya meguku na ciari angi itari no hoti no ni njugi. Ciana icio tutithomithagia tondu itiri undu ungi ciwe. We ciaku ni njega turume tu tondu ciaku ithukuru. Tucapie tu tondu ciaku ni urahota. Ni gukaga gitaraire. Tuhoyagire andu a JCM. Tunapitia hali ngumu na ti ndungi ni tondu wa ngoro eno njega. Elias ira Elias turokire na akaira irone Philip arajiraga baba askofu wonaga mathina ni undu wa ngoro yaku kwagira. Tamuri Elias urenda njike atia uthuke hanini